Oh, nyame anim no kure ne kuo ne de me say no say me now for be have fun. Me later na be realize say ye share ba bebre a omo visions bebre a omo so mo bo ekuo ne ko na nim ti me wadwen so and the other thing na me next steps me hear say e be try be for apart from having fun na the group na ma sure that for any purpose and I say bia obia me it's just for fun and then they be do same and then my idea be brave but say me can be a 5 bia because I feel be a donation I feel be a first year no Kwame Kosefa kan Kokoko charity program second year na COVID era into you got a nose mask sanitizer third year no street feeding and a health screening fourth year no so no shame one who so so you dey be betimi dey akwa bontin sometimes say you so you boy fie nti no keka yen sase wo page no so na dey ma ye hwe ma nipa 5 for mu hia mo say ye betika set up and this kind of man no dey set it up and na ye fifie na say okay and say dey a be say you be kese nti ye call impact about I forgot the name impact but they are more into cerebral palsy nkwara mo yare ne ma ye kwahwe mo no mo dan yen bibia nti ye ko ma dan facelift and ye ma donation ye ma bebre ye ma masase nti o ma mo dey start say ya bedu say no and ye dey award ma wo ye wo bebre wa ye ba be ma ye man wi afi dey be ma wo ye vibrant o ma mo ye dedicated to the page o ma mo sponsor yen and bibia afi na dey no so ba kan o esi dey wo ye bia o page no so be ma award wo and one so dedicated to the platform ye nya na manyosem ye nya na manyosem kra manyosem dey ye kuo no echiwa dey kra ye nya manyosem ekuo no so because ya manyosem ze sia e be wafi so because ye wo fa ebi mo wo fa ti mo start ya de ntokwa na beba nti no ye nya manyosem ekuo no so oh dem dey futu na ba Ghana man no say omonya na sumdwe mu sebe ka fra che ye nyina ye kope okanidie men kokko fetuo ko fase kan because of we say we kanidie nti ye fa na sumdwe no obi an koto na ba hwe wa bra bobra fato wa ba so wa hwe na se koye ma wa to wa hwe na se opese won to so a be me the message say we say wo to aba that million man pani obedi wo so obi wa person order na say oh yes me am honorable Masoko Fijimo ye patron no na se dan nyina nkoma no ye na start from the first year abesi ne onja ya seda ti aseda kese nkoma no